and I've been thinking about a whakatauāki that sort of encapsulates what we're doing here and what the message is, but also something that can help package it up and just give us a simple understanding of what the overall approach is. And just keeping it quite simple, I thought about the phrase, he oranga te kōrero, he oranga te kōrero. So there's actually life and there's vitality within speaking. And whether it's me giving the message or giving the karakia, it's all through kōrero. When we had this wānana and we're sitting here and we're talking and we're thinking, he oranga te kōrero, and then hashtag kōrero tia, talk about it. Me he oranga te kōrero, hashtag kōrero tia, talk about it. So koe rā te whakaaro, he oranga te kōrero, he nui te oranga i roto i te kōrero, ke kaha tātou ki te kōrero, kau e pupuri i roto, mā te kōrero ka puta ka ki te koe nā huatana e pai ai tō āta whāwhā, āta whiriwhiri, āta titiro kai hia nā hinaki, kai hia rānei te hurahi e puta ai koe ki te ora. Engari me mātua kōrero e pai ai tō whakaputa atu, tō wete i a koe tuatahi ake, tuarua mā te kōrero e mārama ke ai koe e pai ai tō ki te. Kau e pupuri i roto i a koutou, i roto i o koutou puku e te whānau, engari tukuna atu ki waho kōrero tia, kōrero tia.